Dipu BJP asai hemalong mass joining program ke dengpon. Karerong Bhartiya Hem PMAYG Hem so kikim pi ke chok chepu arjulong si Karbiang Autonomous Council EM di ufing maslai kahumridam. Panjan lapen merah hati hawar tomon charting ke jabajok perang ana hem kana haudam. Dipu BJP asai hemalong mass joining program ke dengpon. MP kilik nang te bok ong ratcharia song atum me theke pado pachimit mi ong lo lason thak thak se there poni phaing ko ra player ni Dipu BJP asai hemalong BJP atum pen patir pi ponse mass joining a program ke deng pon pado sonse bangso me long ke ong dung BJP aphan ke kroya ra tum chetong dun renti an parta me long Aam Aadmi Party pen bang pharo phora plikebra pho anara ra tum ame thanga song aphan chi osi BJP along chepok dun si jakong pidun me long alhisar poman pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EMs MST lapen chairman atum chetong dunsi mesen pen mei pachun pon Dipu ben sarjinong kronang ke palya birta Malong News Pini 535 community chairman bensi that Bharatiya Janata Party district asai hemlong pinenan join lo ason thaksi arnigang ta kejona program do nang tinta chini atumi candidate aphan ticket kapijir lo bupen kang thum karni laso hu parokha pen ang chejeng ron wang bom pen dak Karerong Bhartiya Hem PMAYG Hem so kikim pi ke chok chepu arjulong si Karbiang Autonomous Council EM di ufing maslai kahumridam. Kedamtang Arni Nijang Karbiang Long Amri Constituency Lower Amri Terang Nokorarong asor. Karerong Bharpi sitame Sorkar pen kipipon PMAYG Hem so long dunlo. Laso kikim pon along kontraktor atum pen kikim pon ke chok chila pen JE la pen gram sabok Dhon Singh Teron atum sitame kachalang dun ke pangkrea jok Hem so kelong wega bang phi Karerong Bharpi pen perang an news channel along lam the chepak lang ponlo. Bangso alam the arjulong si Karbiang Autonomous Council EM di uping maslai hin pen adimalong an humridam. Laso along Amri BJP Mondol President Sabin Ronghi VDC Chairman Sar Thelapen Norul Teron atum stame alang dilong adimaklong an paledun. Lason si Amri Constituency along ke claim kedam kesa oilapen ke chokche a contractor doan aphan EM diuping maslai ahin pen langchari dun pen mesen pen ke paklem ponji aphan si pingkhat pon popusira aphan aning pathepon. News Desk Report Malong News. Panjan lapen merah hati hawar tomon charting ke jabajok perang ana hem kana haudam. Lakhain ko rapon nilip constituency kaparlo. Panjan lapen merah hati hawar along thereponi phain ko rapho arni anarlo porpha isi malom pen men tomon herai ke the ke bang jok penang ana hem tomon ke jap pen kana haudun dolo. Lason si hem birialong kedo. Thengpi thengprang kowe arong hai hui pen chenglop ke pangrang sontame kena hok mate kithidun dolo. Hem kahinodun erajok kisung ke phuara tum ajo ke sangjia phantame adima vedarna somse kisung ke phuara tum pen sarkar mate team Karbiang Long lapen local mesi pavitro rong piat tum phantong sekot pen nangra vekta pusi arsikjit pen chuning ripon choki hola pen amirson terang nang kilo berta Malong News. ঘৰ একদম বতাহ ধুমুহা আহি তৎক্ষণাত মানে আৰু উপায় নাই উৰুৱাই একদম ভাঙি চিঙি গোটেই আপোনাৰ থান বান কৰিলে আৰু অঞ্চাৰি থকা ভিতৰৰ পৰা ওলাবলৈ মানে ৰক্ষা নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে আছিলে আৰু গোটেই হোৱা কাপোৰলৈকে নাই আজি ৰাতি শুবলৈ এতিয়া ভিতৰত অকণমান জেগা ৰখিবলৈও নাই গোটেই গছ পৰি ঘৰ ভাঙি একেবাৰে আদা এতিয়া যেনে তেনে হ'লেও টুকুৰা মুকুৰাকৈ যেনে তেনে থাকিম বুলি টিপালহে অকণমান তৰিছোঁ আৰু আজি ৰাতিৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপুনি এমএছচি পবিত্ৰৰ কাৰণে কি কৰিব বিচাৰে সেই ছাৰৰ ফালে জনাইছোঁ আৰু ছাৰে এতিয়া কি সহায় দিয়ে তেনেকৈ আমাক দেখিছে আৰু আমিতো নাইকিয়া মানুহ গতিকে সদায় হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে আমি গতিকে ছাৰকে আশা কৰিছোঁ আৰু ছাৰে এইকণ চাই দিলে আৰু আমিও সন্তুষ্ট হ'ম আৰু অকণমান আৰু ছাৰৰ আশাতে আমি ৰৈ আছোঁ আৰু গাঁও ছাৰো বেছি দূৰৈ নহয় আমিও বেছি দূৰৈ নহয় একে গাঁৱৰ নিচিনা সেইকাৰণে ছাৰৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ আৰু হ'ব